Yeshia Mamunina Moajo, Emma Moatran CBM, and Farmer Sompa 93.1 Kumasi Brekwana, Wote Yankawa Sunyane, Sompa 98.9 Olekwado Ewa. And someone who do ya Kruchagun Krata Soma Sonny for Sonimo, and Nenumle or Hinere, Mame Equia Yabua, Esiama Matras de Manubegun Waso, Edia Somo Ewa Cassia Bokwai so. And then someone Air Banados, Nemon de Dimotin Timino, Ebi, and it's a day. Kumi prako demonstration ya exchange so ewan krapoponi matemono abusia ensem afiri mo bani nyina no ya de ba beto fam na biabie mo ede amamo sanso ena eye panyi bi enso ede atudwa ya wo chese ma panyi na do dan kwa akufo ado planting for food and jobs na wode ba ya in fact enkofo no wono ma hyehyɛ ne ma ye kura na hwan ena ede na no eto sa ensem wesei emu Equiafo bin so esu ede spray mampanyin se adaroma won kokko wate awie nanso sika ya ese klachefo etimi de tua won ka no enya ade a won sa etimi eke no so nsem e wo ha senom na kane suofo be de ekire ede ma sante matamai Mami Elizabeth Ajemai wono so de nsem bia to FDA panyifo anim sa adaroma won mompre dwadifo ma e wodwom ede nsem ene no so efri mo babusia we ene ensem bia dikana editie ene nya nwumre de baba so mokwa kase bokwan so na ya kai se wutie de free Sompa Kumase ene Sompa sunyane no abefo kwantimpon fidie so Facebook eno say ya Sompa 93.1 anase Sompa TV Ghana brekro na YouTube edem live for ho eya Sompa TV ene nwumre kuku Veronica Jando wono ene tifidie na chichinchim ni fruma ede mame afa yentwa ye homla na ensem no ni do so dompo ni nyina da yensane mo efengu homamo Sompa, 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 Sompa. Ebusia yadamu ase yenhwe na ensem ne yembiebie mo enfama efra nrani na no panyina da ene yabo ne dawro amamaso ate saud wani kyeremu akrampupuni mantamu a demonstration kase bi ena no peye koso wabra na nonso abone nyina no eni se kumi preko demonstration wonum ede hyehyɛ so na ne nyina mu no panyi pa bi ya wono yamranim ni yewura Martin Pebu wono na ne die animu ena wo kyese na nse ne mamu ayeden Ghana fo pa won ho a won hu wasene mu wonum de omoto wate se de sabi to ayede na bofan konkoran deda hunu ena kyese eya wonum to bottom kosi ase ese pe enyisika bia so enu nti no se de adwadifo osu na temamufo so ho kyere wonum nti no enkebe ya ma panyi na dodan kwa akufo ado wono na bedi akire ne na boafo ya wo boa no wabamu nyina no wonhwe na won kwasa ensi fom efri ma panyi adwa so ne betimi aboa ama foforo besomo bia na watimi ayadom atoto ne ama Ghanafo ye ho atimi atoye na wonum ano mu ka demonstration ne ho no me che demonstrators no ebi ni sentrefo bonkomo wa bla na ekoso e won krapoponi matam yenkwa homa no so na yenkotie de wo seye ene ke no foriata ni bank no apiti Ghana nyina first our data bank ba kupe our opposite museum Ghana museum ba kupe o and now commercial bank bia kubekwa enterprise insurance bo adenti esi ADB suka ho aden ebusuan chen fa na Nana Danko Akufo-Addo said it when he was being inaugurated in 2016 that when I become the president, by my first tenure in office as a president of this republic, I shall make sure that Accra becomes one of the cleanest cities in Ghana or Africa, right? Now, is Accra the cleanest city in Ghana alone? No, he has failed. Nana Danko Akufo-Addo told Ghanaians that we are going to make sure that this country move away from too much of taxations to industrialization so that we wouldn't be importing much and we will be producing more in our own country. Today, what are we seeing? We are importing, in fact, everything we are consuming in this country, as well as even dollar. He has failed. Nana Danko Akufo-Addo said he was going to arrest the dollar with his economic guru, Baumia. Today, dollar is how much at the black market? 15 cedis, 14 cedis and 13 something at the market right now. Go to the banks. Right now, Ghanaians, that Nana Danko Akufo-Addo said, he is going to make sure that his governance will provide jobs for foreigners to even come to Ghana, to come and work. Now, Ghanaians don't even have jobs. Ghanaian nurses are running to, Caribbean, to go and find themselves jobs to do. People are flying outside the country. Ghanaians are moving to Qatar, Kuwait, even Israel to go and work. Where comes the industrialization?
one district, one for, and the media people confirm to us if they've been seeing some. Bosha tell ya mampenyi na dodanko akufuwa do wabetna dwa so wo hye senya me ya na dom no betena so obehwa ma yedie ene enkoso asetena mu bambo ene de keka ho ni nyina ya no ya nepa ede abraga na fo so no enya ade a wo ba ye sa ena ye hu no nti no wantena chen na foforo so entimi emrawei eye wono ma ene den anopa obra sport e wo kwame nkroma second kapumpuni matamo wonom kotwa hia ye ebode mu wo ho ya demonstration ya wato ne din se kumepreko wode hyehye so emu nsem bi ena abusuan ya da na ye kire ede amamu no yeto asem no so ani eda so ewo eye ne demonstration ya no ekoso ni mo na wonom a wo mudi wo ho hye mu ni bi na busua ensem bi ya na wonom so efri wonom ba ene se na nsenya da ene emrahye badwam ekopia what is entampi wi yibi enkebe ya mpanyimfo anyintom wo mem asenom na yentimi afa ne dwuma ye betimi dia ye nro enku ahodo na etimi aboa amo maiga na yetimi anya sika de aboye ho bra ede efri mu na asem yi asa akwakoda ya wonom de amafo fro bi te South Africa kra no eye emfato ho ene demonstration na se no demonstrators ni bi esa masasem we so ena wo mu kire mu se wi pa de wa ubegina baby akantam edin sese wi nye ene bobodam na den no wose obowa na no so ensam a wonom kan ye nkotie bie marijuana is good marijuana ya de papa marijuana enya ade bone but ya na ama echidi bone iti mesiro bi biara se marijuana enya ade bone mo nya ne ya bi nya ne yie ma ya bi zi marijuana is good iti mesiro marijuana is good because one, it kills asthma, help the heart, it boosts the immune system. It's expensive. Marijuana was sold, it seems 1 city, and now marijuana is sold 3 city, 5 city. It doesn't make sense. I did a boy, to me, I'm 7 show. Madam people asthma. Wow. Yeah, koto marijuana, and we are man, or no man of Panion. Now asthma, it's marijuana. It is also use marijuana, I'm watching. It doesn't make sense. Marijuana wanted to so. Obi ko ndia marijuana won pie. Na mu fa nja betu ma bra penifo no kura ye bi. Omo no. E penifo bia no. Oba ko hospital for 37 ko be bia na bi so mo say marijuana enya na. They will tell the truth. Marijuana is good. Marijuana is good. Aye. Na abrante na busia for momra Facebook Sompa 93.1. Anasa Sompa TV Ghana. Na mmehwe nanim se oye broni anasa bia oye bibinia. Ana waka na so wachira wadwen now dia fa hobre no so e bekin ka dia ma said dia wo bori hu dawro ya wo ka ho sempa dia kira o man no said ne asma ya dia kora no etimi eyi free ho na so no akasa na dan fo kora no oyale ye omu ye bia anya ye na so omu no wi e ma na no pa wi anwumre no ewi akire na asma ne ko ebusia no ene ensem bia epie mu e wo enne komi preko demonstration ye no ekoso no emu Yemfri wana yenwra ensem foforo mu na dodan kwa akufo do ansa na wo bepre mampanyi adwa no na ne nto abomu asemba kwa ne dana no wa bro gina simpio ne apa bia so no ene sanya akopon ya dom no omanfo na amfa won kokromoti ankame na wo betra adwa no so sepe wo behwe se be ya Ghana ha senom yenua no ho bambo betimi agina ne na so preme ama empempi na no yeto amika kwa omanfo amai so ekopre aduane ba ne nyina no eto atimi atwa ama aduane abuso matemamufo atimi anya bia di ade won sablo wa furu so na so ene yewra John Dramani Mahama mampanyi dada de ma o meyi wode nsama todwa ena wo chese wo breguo ena mampanyi na adodan kwakufo do na pamfo wonom amagana fo abregu wo chese wonom ama yede eye kenten anase bia so ye krapo ena akonsuo wonom asesa Ghana sika dodo na ede akwa akwhye planting for food and jobs mo na so ewi eche na die na ye hu wo se kwadwom kohwe emo bag baako ne buo no yentimi dane da nyina yesi ye behwa me adua bi wo mem ha senom nanso akuafo ya wo mo wo mem ha senom ya ewasa bane di sika epia wonom sabi obetimi adua ne dodo mo ama Ghana fo no so adwuma ba wonsem ama mo ne buo yefo ha se ne atimi atobia di wa ha no wo se wonye ne saa wo be hu na chese wo mo kra wa ma no ne na no ena wo di sa sika no ede ma wonom wo se eho bambo na adua no ho bambo ho nsem no ayere tare wo mem ha senom nte no de wo ka nyina ne se ma panyi na do disem ya
ne no ye boshen sama tele ye no eye planting for food and jobs ne won bi oba ye was solidina ne naso ya just say a Greek minister ye right okoto every year wanu so gigina mu denden no wase he ne ankwa ankosi aga wukọ dwom na ubisa adwadefo ma ene Ghana fo bia de ne nyina wodidi na wonum ene bedi ho adanse e de a kire na mampanyi di nsem wase nyina ekoto ne Twitter page na abusia yanso ya fa bi adane emu enchire bi de amamo no yantu ansam ne soe yeda soa agina kuaya ho ensemo abusia wode wani kire mu ewo bekwai kropo no asante mantam asenu mu a kokwa akuafo ye wonum ho enkasabla ye kasablo nye ko ne de na chese wonum didi ede won sablo wa furu so womomo siyire mu sika na ko mu badwo mentomen ene Holland ntoma ene ye garment na ka wonum jeje wo mayi tata so enum ni du na wode ko akopom afra kama koko rura eyire ena nka ekono na so ene wonum ensu esu ede adesra ma ban ni sadaroma won hwe na sika wose wode ma krachefo ema woto okoko betimi de atua wonka no won hwe na ne fama wonum panyine se wo mo atimi ate won koko ede ama krachefo na so no won kwaje sika yesi aban onfa sika mayo wose ama ho kire ena ase wo msunte no ena wode adesra de ato aban se ba bia sika no wo bia no won hwe no onfa ma krachefo no nso enfentua wo moka sa to koko kan fi be bosom anya obi koko ni koko amato ka prekura menchen gebi kwana akuafo ye pemya bobe jaba no ye kan so mo na enya yin sika ngotu ye akuafo ka ye kwanto to koko ma banzo nya ho faso masman ndi koko amakrachi ni be na otwe ensan ya bi koko ni ya yin sika kra de ya to bibi edi anasa ya sadi ato enuro ade agbi omeska no emra krachi fo no yen si nya sika yen fanso enye ye hafa Taban ne se wono ana aka kire se wo de si twan na ba ye bi koko bosume ba akumu ani yen senka sika nti esre no akwan obefa so obema MDCs no omo nsaka mo sika na di wo fo no so de amaye no ne ye fufu esre no awoni hu duma anye sa koko no ye betunu nyina agu ne ye de amagalam sifo batom ye kuani misanso to koko na ochi mi ensani ye kwa ye nsenka da bia nso etia lolo fe eko depo se kwa gisika odi wo be ko nso ye kwa ye nsenka sika na be de na se yenso yenton ya sa o mo akuafo no nso nton ma sa asemfa magalam sefu ti se galam se din man 250 million one decade na ye be di koko ni be ba no ye nya sika de wo ko no ko ton ma no man 250 million o beje no aton koko asase no ma no no otu agu nti mi sa ban se o mesika no mlan tentem se be ya yenso be nya sika de atua akuafo no koko akrachefo ya brekro na bi ye akuafo ya wonum ewo bekwa akropo no asante mantam asenom ena wonum so adesra de abusia wode ma ban na yede mu nsem bi so ede amamunom ye monwremwen ewo asante mantam asenom biem na kane mansoafo na asante mantam soafo abede akire ede mamantame eyo onmonyafo Elizabeth Ajeman wono so ede adesra de ema food and drugs authority adwumako ne sada roma wo mompini dwom na wonum ne adwadefo ma ne nkasa fisa ye kwoblo nya mu no eniema ahodo ne nuane ahodo bone wonum de fra won nuane aton de ama adwadefo no eno entimi emwa na eno no wo kire se enkomobone bi adwadefo ma no krampo didi ye bi twa nasom no ene se enwo ya enwo kokko ya yeto no wodwomi obi a wo ya bi na na se woto bi no ba nu akofa sudi galon ma no ahwie bum no de afra won wo to de amoda sani se wonkodi na wono de wonkonkowu eno no de adestre ama FDA se ye koblo nyam enuane na bi aspy de asesei ene de enya ni nyina no wo monwura mu se be ya wo mafo no ekodidi a e wa bla wono koto nuane no wodwom no wonom kofa oye na bi enfamle won ho ene wabusia wode nsem nyina tudwa e wo prempe assembly ho asante mantama senom ene de wa bla woni ni kuoma ehia dwadefo ya wonom so e wo empotam ho amesa bani ejomfo akuakuo ma akuakuo na deda bayehima banjehima bodiyehima we bia wonima asam na omusia fise we so ye wo mo asam wo mo so wo de ema no ewodo wo mo ne ma na odwom ha ekwan bia so no ese wo mutiminya adaje wo mo hwe niema na wo mo ton no wo ye hima wo so de so wo ye hima wo kromo a wo manfo nyina so hu wo mo aso ohwe wo mo sra wo mo se de mo sitie saa na abetre dwom na so ye hima so a saa na o se o ye
ensem no de mo na mutime kire dodo no a nti mo amuni no so mo beka ho asem mo mo sa na eme Europe amaye ni ntimi hu se ebetime nya asesa ni nyina mu no so no ebetime de krata nso akọ baabi bebre a ebehwe na aboa ema no so wo mo yedi hwe se de bank fo so ba yi promise na odi ebe ma o me aso mi kodi achi ni ma hwe se de be ya o mo betime ati aboa ma efi se covid na e ba yen e hima ni sika so we program title na ye post covid yi na me ye e ma no ebre I will see a four cane asante matema says so for bedi eche ya no wa hon monya for Elizabeth Ajimai dodo na e friend people's mother wono na ede ensemi etudwa nenu achi owura afreche wono so na boaboa doma no ede madwumadie wode nsam kakra etudwa Women Empowerment Conference. Yen buta ni se after COVID in Sensemi, a man be bridge mu ahweta ama sika obdi ye adwuma so ate. Na no pa ho a ayese ye wo November mte but etise kita wonsa. Every day bia ne the way anema si koso nti ye be hia se ye be fa adwen afa kwan ye be fa so abo ye dwetire ho ban. Na fe niema nkitinkiti ehia adwadifo na affect omo na effect ni ba omo so a omo sa check sa aka no gu and yen timamufo no ya hwe edi hu komo ebi police fo a omo chi omo cars omo dia fa niema ebi customs fo a why duty no yegina na ebi susu ye bosia omo nya bi mbo and ebi susu ye omo within themselves say omaye group kura omaje bosian ebi ye kade omuntua eno pa ho a food and drug board for invite omo say niema ye to no dwaso no ehun food security ti say because ye de niema fra ho ye de niema fry wo ye de konkonte fry sam de topan na so bi pe na betie de obedi abete na mom oni panu a konkonte sam fry the food and drug board for ba mobile and say omo be me ahotoso a che kwan omo fa de asisa nyambra sam na wonim e ma eto yensa fra mu na ye edwom ahema entosu hema body hema bare hema Yera freche wano enene mama Elizabeth Ajimai ni ko wonom ehia emedwadifo ya wonom asantema senom ewo eye prempe assembly hall no wono so ede botaye tadwumade na chinyina no enso ede ema seye yentua ensem no so na yefi ani chemo ewo Elmina eno ewo enfifi mantam na ewo ena Ghana Inshore Fishermen Association apofofo wonom ekabom koya no ewo ho Elmina branch no wonom so ede adesrede ema bane sada Roma wokura wonsem kura na chechede abane nyina wonkura ne nan mu na wontimi mmra wo mo ensa bam sebeye ne wonom adwuma ya eguguo eniema entoto ye ntina ama niema nyina aye bisi basade ama wonwuma no wontoto niema ema bibia nyina ne naso na titine ni edema ekwei eye Rachas Egan wani ama ne bone ya wono ewo mpotam ho Erika nan edwetwe nkomo ema wotwe ne nsem ni bi edema ye ya haw kasepa haw no so no asan ya ka ya to ba ye kutese ye bise aban oya ya he premise fuela the price more than is over 20 something years no da price no cost on before order no da na yen shop na use diesel why am carry one social man every day they are using every day they are using na abana so after na obama hen kwan ma ya kokuru mu what your license insure and central license a won say woman ko upon no a pro here on there ituntafa insan ba ko na ma ba ko do e won na bia ni ha na insure for here artisan the same price you can use no so ya artisan na artisan here you do for maybe for ko na here you turn yan na me na so won here low price fuel na ya dun kwa ha ko ya da ma aban utu ntafo no we san ko na wa ma ko do ina me bia ka se fiidu na masra bande ncha yufu alu omo mbrofo mu kakra me hen
Yera Charles Ega no a titin need the map for one man carbon koya no ewa Elmina branch and I just one year near Bema Erica Nidin Kwama wadin same way to January. Yenua Bema Eric had done a knee at the trap for Edema Equay. Yera Summer Thompson and one subun contabi at the training say. Fuel increase. This year the whole world. Let's see. Yeah, said it will happen. But in short sector no. What's the enemy match? What's the enemy match? Any premise? We can of them. You know, anyway, you are. I can move. Our one premise is just about 2 months. No, him bakra. But then I can premise no back. The car crack. No, don't know back. Oh yeah, drum no yeah. 800 Ghana cedis. Drum of promise. 800 Ghana cedis. But as at now, you want to see in short verses, yet a drum of gas oil 4,700 because of the deregulation. Almost every 14 days, they are almost every 14 days, they are show to the president, they are petition to the president, they are called Ministry of Energy. More than a year, Biala as a for in short sector, still I know when tea in Sufre. This is how the whole world crisis. Yera Samuel Thompson dear and Ebusia Yakokotia and Wechi, Necracrano and a one more aka, Yawomoso Equapono, one to see you will become a canny saying. Yes, and make a car, for some work of the Pelbia to a poem, the Pelbia what to a poem. Since I have read, the airport trainer since I went to young couple. Someone about seniors of Monia Bay will be a command was. Sisi, Yana or Mofamation school nowadays. Yamufamina and 22 pieces. Yanaki, Tisa Yalblapa, you bought to me now and someone into me. It's a band seniors of modern woman I work here for some unique command. No, the summer a petrol, no, a gas or a diesel, or on channel in because of family. Then I'm yet on a YouTube. Out of floor, what's a Bunoya Sonoma? What was shot, what face can family, and what for Yiska. What about for Yiska, what was on shine, a pebble for 4 we that's why I was with you. And it won't probably one shoot. Now, says, how are you? How are you? Aban fuwa na odo my eating of really kwentuma ma elibma na no me am fama so ye no school. Ebusia for Elmina Kukua Veronica Jando no akasa ni kurom ehwo na ni fru mahye na ese wono mo kopo ewo hɔ no wono mama ne hunu omosi Kukua wa hase no de a wonom de befa ne so amayen so ya bo ho dawro na ebusia ya dane ekire de ma mun nti no esansa Sompa ni Veronica Kukua wo hyemu nti ebusia eya na mo so mato bia ma aban no na aban na ba ba ye de amonya sa de akase ebo no na anhwa na ebi afifiri mu de etie wo hɔ no ya to asem no so ede amamum na sediem na hyebadwam da ne da wo ye no bra bidura wonom ma akwanya anaso de akwanya to ho ma asuafo hodo ya wonom so gyenteteye ewo enwoma asuamo eba pro wo ho na ni nyina ne se wo ba besua sediem na hyebadwam dwumadi etie na wafa bibi de afri mu de abo won bla na no so no empepi na timi boa wonom ema wotimi hu se wei ayam na hyebadwani ede ma de hye ya wonom so wo eye mempasua so ba bia be fredi a na wasa me so mitimi bo me homoden efa enkrahye bi to me ho so se ba ya me so betimi apem akomanim ewo abrabom na enu bi ena bantema suku ahodo ya wonom so won potem wonom so aye ye nam so nteno wonom ekwadru mra hyebadwam enuada eno ena mra hyebadwane de ma de hye ya wonom bantema baton pesua so brekro na wode wani twemu asue ya mo hwannwuma ene adansie so wono ena etua no ewo ho wonom onyamfo Francis Asenso Boache wono so ene ni nuanom mra hyebadwafo bi ejina so ede afutuo ede ma enkwada ne se yatwe bi go homa no so yenko na yenko tie bie. I see you as the future leaders of this country. Building good relationships is very, very important. So learn to build good relationships. Here, you elect us to come here to debate and discuss issues affecting the whole of the country. That education, I wouldn't be well. So we have to take education seriously. Ebusia for we say on Monyan for Senso Boache
eya wono eye mrahye badwani edema adehye ya wonom so ewo bantama baton pesua so ewo asante mantama se bra adesuafo ahodo aye no won pesua no so wonom bo apro ede wani kyerem wo mrahye badwamu anam so wode afutu nsem we say edema wonom ebusua yenhwe entwa ye ho emra ye ba na ye de aka ni nyina no atoa so ede amamo. Sompa, 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 Sompa. Sompa FM. Area abusia kwan wasade akran panyin se ekwie ewo aboboa no dodo akonwa baako entena so ncha hasenom ena enwumre no nsia bremu kase boye de besumo Sompa 93.1 kuma se afe Sompa 98.9 sunwane ene ne mpata mono so no yede ACA Kukuwa Veronica Jando wano ene tena fidie na chichinchim ni fru madema esamufo eye Owura Asante yeboa Benedict ene ya oboa Malibia boga ono so ejina mechi den ya oboa new screening na enso eye wonom afemu de ema sunyane ekwenya kwa bronoma ochia minimo Rex eni sie minua be ma ne eye adofo ne anuanom ewo ho ni nyina so eye wonom afemu de ena ma kaseboi etimu ebedan mu wodi wani kyeremo MCL so a eyima ene na domfo no wonom so ewo ho a wonom so ya adoma wo hwe ye ewo Facebook YouTube any social media handles nkaya aka no mi a mede ma no gu nsemi ho asawde ma mo edi a mede geso eye ohene yire maame ekua yeboa esia ma yedamasema monitia ekronto yentwa ye homla na enkai boba komienu ewo ho no ebusua ye mfantwem emfama mo. Sompa, 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 Sompa. Ebusia we say eye ho enkai bo na nananom ya wonom te eyi paso bi eye nana boache ansa debra asokore mampon hene ene ne mpanyimfo nana sama de ewo asokore mampon hema nana berima osai asibeketecheo tanoduma se hene eno no nana pio yi adom eye tanoduma se hema Owura Anthony Boateng ewo Spain Kwame Boateng ewo Kumase oba panyin abena adoma dodo na frɛ ne yade ya eka ho ebi oba panyin hanacha ena afe maame Felicia Yeboa wono so ewo enkrapompuni mantem krani ya sabre ade ato na ni wasam ne na wo eyesibiketa so ya dade aboa etua na no eye Owura Yire Harriet Yeboa aferi wono so ewo Kumase asenom enuanom bi eye Kwame Entry German enwo ena nana adusei poku emebi eye William Sapia dodo na freno ya Willie afe Alice Afari tutuwa ena dodo na de freno Bright Afari Boateng wono so edini dwuma ewo keo Kumase ya ebusia ya yabobo wondin wonom ne ebusia nkaye ya wonom free aduana ebusia mu ewo asokware mampon wonom ne Sompa ebusia ni nyina Sompa TV ene Sompa FM ede yaw ene arewo wosun ese adofo ene tememfo nyina ye se yankasa ya papa ya wofa ya de nyina ya nana Yeboa Afrikatecho ya wodikan na wate ase dodo na friend mrantie hene man 88 na waye asokore mampon akwamo hene panyin edaya wansore wonya emfinhia edioso na sei na mamre ne amane kwan so empanyin ede eye ne ho hyehyeye ede ato wose nyame ya adomo a eda ya woda bosome ye wome ne de toso edunso wonom ede mrantie hene Yeboa Afrikatecho ede beto empemu anopa no nai pepepe ekosi nondu brema nopa ama abusua ne adofo etwa ne ho ahia esono ede nidie ene obu etwato ede amano na wofiri ho a obetam na emum no ede akwa akokyeremu ewo asokore mampon emukrabia no makope papa emukrabia anase emukraye na wofiri ho bo betena se ewo nana sama die wo ya wotoso miensa ne de background so why no ewo asokore mampon bank no rural bank no echiwa ewia pramto bre pepepe kosi se nwumre no sia bebebo na chese wonom ede anom papa enso eho sikasa na eno achi abusia se nyame ya adoma da fiada wonom ebesa tena se ewo bia kro ho na donku bremu ekopim se no sia bebo amomaka empata ne enkonwa esifom nyame eya adom no de dom ye ne a eda bemenda
19th November 2022 yɛn nyinaa yɛde ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ feyase SD asafo ɛwɔ hɔ anɔpa nɔnson ɛkɔpem sɛ prɛmo ɛbɛto na yɛde paapa nso ɛna aseɛ som akɔ akɔhyehyɛ so ɛwɔ hɔ wɔn anko ɔbɛbɔ damfo nkɔgya damfo ayie ɛna ɛboa ma damfo ayie baayɛ nana yɛboa fɛri kɛtɛkyɛw asɔkɔre mampo akɔmo hene na da ne benkum so yi adɔfoɔ mɛgyam yɛn na yɛntimi nkura n'akyi pɛpɛɛpɛ na nka yɛwɔ no a ɛnka ɔbɛba ama n'aboro so ɛno ne deɛ wɔ hɔ afɛ Sompa Foundation Sompa akyɛdeɛ wɔnom ɛde aba yɛsi bronya no ɛna ɛduro no abusuafoɔ wu didi anom de nsa aburo wɔ foro so no abusuafoɔ na enwisia enyanka ɛne mɔborɔfoɔ yɛadwene wɔnom ho deɛ mesrɛ wo bɔmmɔden a na deɛ wobɛnya bia no ketewa bi ansa Fabra Sompa akyɛdeɛ so na yɛntimi ngye sɛdeɛ ɛbɛyɛ akunafoɔ ɛne enyanka nwisia ɛna afei wɔnom nso so a wɔn ni aboafoɔ no yɛbɛtumi di ama wɔnom ama wɔn nso yɛnyi wɔn totwene ɛwɔ bronya didi da ne mu na sɛ nɛteɛ bia wɔ mo anwa nnuane bi a ɛnsa na abusua wobɛtumi di aba na sɛ bi nso a wowɔ ntadeɛ ɛne biribi a ɛte saa wɔde ba yɛbɛgye sika afɛm nso yɛmpo da biara da momo number no ɛyɛ 0598 55 9802 0598 55 9802 edi ebeba Tara One Media Limited anase Blessed Force dino enkoa ena momo line wo ya ewo se eba wo woni ema bibia baby a wono ekwan wa bia woni ho adagye wodi bre ebia pese ye deka ebesesa ne ema na eno so betimi afre number we se ebeba ntem dodo 0244 83 48 38 0244 83 48 38 and also what Freya near ye bebana a sempeni pedjumedie Mantia hine ye boa feri katacha wano na netuano sabre papa atua and then ananum ewa ekra na eduebu ampanyisi ebobi puma monteno ofoso bema wanana pan for mona samoa ene wanu mo maka nyina no omusi efri juada ekopem ni fiada no so pepepe amantia hine dwumedie ya wogya ye no enya de aye ma na wontene ya sori agina ye naso ya ye so ye to aso nteno asem bia ha wo abrabom dadwin bia etete wo obi